йөрәге, минем уйлавымча, ул аш бүлмәсе. Анда җылы, рәхәт, тәмле аш исе килеп тора. Әле шунда телевизор булып, ТМТV каналы эшләп, тәмле көрәш тапшыруында күрсәтсәләр, димәк, ис киткәч. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшырылып, һәм инде студияда мин Булат Бәйрәмов, шулай ук минем янымда бүген әле тагын бер кунагыбыз да булачак. Ул Ират, ул ат казанган блогер, аш, су остасы дип беләм мин аны. Каршы алыгыз. Бездә кунакта бүген Рафис Атакас. Ассаламу алейкум, Рафис. Ва алейкум ассалам. Атакас. Рафис Силе күркеннәр бар икән монда. Алхамдулилlah. Рафис дигән шәләнчек сәер булып китте. Өйрәнгән хәзер ничә елда. Атакасга. Атакас абый, Атакас дип Сиңа исемдә әйтмиләр дә хәтта. Атакасына диләр. Хәзер исемен уныттылар да бугай инде моны. Атакас гына Я дигән. туда, әйдә, менә сразу сөйлә. Нигә Атакас? Фамилия Атакасов бит. Паспортта. Шулаймы ни? Әйе. Атакасов. Атакасга оф кушканнар да менә Атакасов булган. Менә. Шулай. Кушаматтан Әллә нәрсәләр ишеткәнем бар иде бу дөньяда, ләкин моны беренче тапкыр ишетәм. Мин аны псевдоним дип уйлаган идем. Юк, аны бөтен. Бер теге Гояның кушаматы була бит инде теге. Төлкеләр бар, куяннар бар инде, пошилар бар. Юк, андый фамилиялар безнең нидә бит инде авылда күп. Менә әле безнең ярар безнең Атаказына оф кушканнар, шунысы рәхмәт. Менә ким үксен. Әле бит аның кушылмаганнары да бар. Менә Машы дигән фамилия бар. Ки, Әйе, Карама. мәсәлән, Булат Машы, Әйе, бар. Менә мәсәлән, не Бүре дигән фар. Фәргат Бүре. Әйе, Фәния Бүре. Менә ирле хатынлы. Сабир Куян мәсәлән. Әйе, булыр калды. Ну Куян дигән фамилия юк инде әле. Ә бездә ул Зайцевлар иде, шуңа алар Сездә булгандыр. кушамат куйдылар. Менә Кара бар фамилия. Һәм Карама дигән фамилия бар. Менә без Атаказов. Мәсәлән, Рәисә Карама. Әйе, менә Гөлшат Кара. Кара Гөлшат. Мин шундый кеше. Минем алдымда мәктәптә укганда Карама Лилия утыра иде. Бу фамилиялар кайда буйдасагыз, Чувашия Республикасы, Шыгырдан, Батыр районы, Шыгырдан авылында. Әйе, Безнең авылда. Шуннан, исән-сау килеп җиттең, Рафис. Нәрсәләр кулыңа да алып килгәнсең? Мин бит инде менә үзем шундый инде кеше теге. Ошак кеше булгач, бүләксез киләм шуй. Бердән инде менә сиңа шамайлар алып килдем менә шунда. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Безгәдер бит. Монда нәрсә язылган? Монда бу аятел кирси. Аятел кирсиме? Әйе. Яхшы. Менә безгә инде икенче тапшырыктан аятел кирси алып киләр. Шулаймы? Аллаһ рәхмәте. Әйе. Юк, ансы башка иде, ансы салфеткалар өчен иде. Монсы менә синеке. Юк, бу салфетка. Стенабызга эләп торган. Әйе. Монсы менә бу тапшырыгызга, монсын шәхсән үзеңә дип алып килдем. Менә шундый бер мин шундый әйберләр яратам үзем. Юк бар әйбер дип әйтте. Халыкны ярату җиңел, ул син кешене яратып кара дигән. Менә шундый цитат. Мөхәммәд Шин сүзләре. Әйе, менә шундый цитаталар белән теге экологический чиста. Менә. Шуңа моны игә, монсы игә. Бу үзеңә теге исеңә төшереп торыр өчен һәрвакыт. Әйе, менә. Бик минем үзем җирдән күтәрелеп китмәс өчен. Әйе. Йолдызларның шундый нәрсә бар бит инде, шундый шир булырга булдыралар. Бик мөмкин. Булган юланда бер. Әйе, менә шул халыкны яратып дигән менә бик миңа шусы шады. Ничектер сиңа туры киләдер дип уйладым. Халыкны яратып, син кешене яратып кара. Әйе, менә кешене ярату. Конкрет кеше. Конкрет бер кеше менә сине, мине дигән. Бик дөрес, бу барыбызга да туры килә торган сүзләр инде бу. 100%. 100%. Әйтәләр әле башта, теге кеше тикшергәнче үзеңнән башла диләр. Әйе, үзеңнән башлыйсың да, нинди кеше икән син, кешеләрне яратасыңмы? Әйе, ниндирәк мөнәсәбәттә син аларга акыл өйрәтмисеңме дип, менә шулай. Рәхмәт, Рафис. Әйдә, күп сүз, менә андый китаплар өчен яхшы ди. Шуны биткәндер инде киттек. Әйе, китеп тапшырырга киттек. Тапшыр. Юк, кайтып түгел. Мин шуны булгандыр дип уйладым инде. Юк, булмады әле. Әле сине ризык пешермичә җибәрмибез моннан. Кара әле, безнең тапшыруның кагыйдәсе шулай. Хәзер монда ике төрле ризык пешерер өчен ризыклар җыелмасы пәйда булачак, ягъни инде мәсәлән ит, суган, кишер, борыч дигән шундый берләр, он, йомырка, сыр, анда там белмәм нәрсәләр булыр. Әле үзем дә белмим. Син икесенә дә карап, башта билгелисең кайсын пешерәсең. Менә бу ризыклар җыелмасын алдың да шалт шуны пешерәм дисең инде. Аннан соң кемгә дә булса шалтыратып, әле үзеңне тикшереп карый аласың. Дөрес эшлим икән, дөрес юлда юнәлештә икәнме дип сорыйсың, киңәш, нәрсә пешереп була дип. Ул кешене тыңлыйсың да, аннан соң үзең фикер чыгарып, бер билгеле бер фикергә килеп, ризык пешерә башлыйсың, тапшыру дәвамында сөйләшә пешерәбез. Тапшыру ахырыннан миңа инде телефонга җибәрәләр, система монда бик катлаулы. Телефонга нәрсә килеп чыгара тиешлеген, аннан соң чагыштырабыз синең пешергән ризык белән телефондагы фотосурәтен. Әгәр дә якынча бер 80-85% якын килгән булса, тапшыруыбызның генераль партнеры Кукмара металл сава заводыннан әлеге иске шәп Кукмара табасы сиңа бүләккә булачак. Юк икән, табам монда кала. Менә бик гади барысы да. Хәзерме?
Әзір сеңа гади кебектер де, меңа гади түгел. Әзір болса, кеттік. Қазір аңлатам барысын. Я Рафис, менә я ата қаз деп әскеле. Тілесең нешік Ата деп қаз абай. Мен абай дегенді яратмай, мансы бар. Я Рафис. Қадайса, Рафис демен, я мен кіші исім білем, кіші исім бар. Ата-анасы құшқан исім. Менә ике түрлі ризықлар жиылмасы. Мынсында білмеймін нәрседір бой, мында менә кәхва да бар, йомыртқа, он, шикәр қымы. Мынсы Он булғаш, йомыртқа булғаш, сүт булғаш, бұл неде қамыр ризығы боларға тиештір деп ойлаймын мен. Аның белән бәйле. Менә шуғым. Сен андай бірді бик яратмайсың. Мен менә бат ғұммен қамыр айбірі яратмайм. Менә мында ит бар. Мында ит бар, мында тауық, айя, тауық тушы, майонез, соған, йомыртқа, менә алма белән кибеде. Менә мұндыларына әлі битті келешем, мұнысын қоядыр инде нешіктір. Мен өзім шамалайым мұнда нәрсе екенін. Бұл шамаладым енді біраздан. Сен бетін тәжірибелі. Негедір менә бұл ikisini қушуын ғана бик аңлап бітірмәдім. Ikisi бірisi болса да жетеді дейді бұл. Но, демек бізге сайлап аларға керек ме? Башта сен сайлап аларға керек, анасын кімге де болса шалтыратырға керек. Мен мұнысын сайласам ярай ма? Ярай, мен нешекте ярай. Әйде, қазір ал телефонны кімге шалтыратамыз? Итлі бір шалтыратамыз. Кімне менә Кімге деп қоям білем енді. Қазір бір гене секунд, менә ашабыз телефонны. Бір гене минутка деп жығылды эфирзер. Бір секунд деймін, бір гене секундқа. Бір гене минутка дейдім. Барсында анатта. Әйде, неге лучше Катюшаға шалтыраты келі, әнеге. Катюша. Әнейін ду менем, әнейім. Әней. Бұлай кім ол? Камария Калимулловна олай. Ол менем әнейім, аның есімі Камария Калимулловна, Аллах білген. Біз енді яратып Катюша дейбіз. Мене шулай. Сеңе сәйелейін дейме? Аптырап кеттіңдір, еме? Ентеге бұл атқа бұл. Өндепінде шулай кәнде. Бұл ат, бұлка. Yok, Katyusha bit o Katerina деген isimden. Şurada mı ne? Anlarsın Katyusha, legendar Katyusha sen. Dünyada mısın sen? Kayasın sen. Katyusha yaratıp yani. Yok lan. Hazır, nege şaltırırız. On gromkaya koyayım mı? Koyam tut alsın indi. Ana bir de prediktere kirek yani. Yok, biz tur efirde koyas gromkaya. Yok, elden eğitir değil mi? Yok, eğitmeyi. Eğitse kızık bular. Yakındır tut mikrofonga. Fotoğraf aç tavuş. Yani доступный болса. Әнеген шеш? Әнеге жикміш ите бола. Субханалла, машалла. Мен әйелі аңа жикміш. Камария деген мәні? Камария. Но? Балай. Әлдесіз деуг, әлденесі білем. Жоқ, бар, бізде связь яқшы еді бұлай. Тұқтар сенемейтелі, опам бар мәлі? Сіңілерім бар мен, опам жоқ. Рәмзия. Рәмзия да бар, Резиле да бар мен. Алайса, гел Рәмзияны айталар. Таған кеме бар? Резиле дегенім бар. Шолтырат бірерсін әйді. Так, әні 1, әні 2, әні 3, әні 4, әні 5. Yok болды. Болмады. Қызғаныш. Камария пасына сәші болмады. Кеттік зұр қатынға. Әйді зұр қатын кім асы? Рәмзия енді. Бізде мене шулай біттіңіз несін ғажапланасыңдар енді. Ісі құшаматлар. Біз есімдер бен сөйлескен жоқ. Мене Рәмзия ол зұр қатын. Анарсың кішкене сіңіл Носик. Сен кім? Мен Нәфис. Рафиске Нәфис. Дүниялықта қазір бетінде не? Атақас. Нәфис Атақазов. Рафис болмады, алып қойық. Демек, бұлар мен бәші ешашылары келмей бұлар. Шулай бұға, алып қой. Өзің білгілерің енді. Демек, мұндан сен нәрсе әзірлесін ойладың ма? Мен аңладым, майонез сен ярдәмге келешек. Майонез неше тәдер енді? Майонез білен енді әлбәтті мариноват етсек. Мариноват етсек бұл. Аннан таған нешелер? Anlarsın mı? Ya onu kızdırıp alırız, İşte biz anlatsın. Bu pasirovka diye atıyoruz mu? Pasirovka, şu pasirovkada bir de. Anlatsın mayonez bilen işler indi. Mayonez bilen. Yardım etmemişsin biraz. Bular. Sılıylar degeniydi tabanına. Sılıylar. Şunun üstüne tavuk koyarız. Yumurkasını dişip pişirige. Yok, bu da değil. Suda pişirecek. Yok, suda pişirmeye geliyor. Suda pişirge mi? Suda iz alasın. Suda pişirge deysin. Suda pişireriz de anlansın. Şeyler elimde telink alırlar da. Slayoni salat deysin mi? Tugul mu ne?
Мен шой деп ойлаймын. Çünkü атаңның чикларын Yok, men bulg'otib yasalmı demegan men solaqni pishirib. Şöyle. Eyde. Yarar buldu. Eyde. Sen nechik dilaysan? Tavuşlamagına. Men yo, balkim seniki diresiz. Balkim men xo'jayishaga sen baqasa jasang qilib kishib qaral. Qaral охранник alib chiqizar mana. Kim keldi bizga? Kim kiritdi buramda? Ey, uf, yeringlar endi. Topshiriq, kim chaqirdi bu kishini? Demak, do'stlar, biz mendan nesadir yasaymiz, nesa yasaydir, andan oxirdan endi ko'rib ketdik. Ya Rafiz, şulay ettirib sen nesadir bunda pishirga әзерләндең. Инде без салат ясыйбыз булдымы? Әйе. Минемчәме, синеңчәме ансын карарбыз әйме нәрсә килеп чыгасын? Әйде. Яхшы. Мен инде без дуслар менә йомырканы салдык пешерергә. Кукмара кеш төрле бу, кичкенә генә булса да беләсезме? Бик җайлы менә шул йомыркалар пешереп аларга, иртән гаиләгә боткалар пешереп аларга. Безнең икебездә ике ошындый бар дип берсе. Менә мондай теге антипригарный покрытие белән икенчесе бар аляның нержавейкадан. Бик җайлы. Ярар, дуслар, син әгәр дә бу эшне эшли башлаганда, суган турый башлаганда, мен инде әйтеп узыйм. Сында кушып куймы? Безнең тапшырыбызның генераль партнеры Кукмара металл савыт саба заводы. Менә бу Кукмара табалары, кастрюльләре анда инде төрле диаметрдагы, төрле литраждагы табалар бик күп. Кастрюльләр бик күп, казаннары бик күп, хәтта 50 литрлы казаннар да табырган да була. Менә шуны мин үзем дә шундан алам. Әйе, хәтта аларны теге багажникка салып, минем бөтен республика буенча Башкортстанга хәтта да барганым бар, беләсеңме? Чөнки аны теге казан учагы белән бергә, теге буржуйкасы инде. Аяклары алына, шалт коробкага сыйды. Куя туктадың шунда столовый. Әйе, куя туктадың шунда пешерергә була. Менә Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба, үзебездә Кукмарада җитештерелә. Әлеге шәп заманча савыт сабаларны сез инде интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Өйегезгә үк китереп бирәчәкләр, яисә фирменный кибетләре дә бар аларның Кукмарада. Менә син Казанда ничә ел яшисең инде? 4 ел киттем. Менә Казанда аларның бар, син 4 елга 4 кибетләре менә. Син 4 ел яшәгәнгә 4 кибет ачтылар алар Казанда. Павлюкин урамы 114, адрес буенча урнашкан беренче кибетләре Аннацин Рихард Зорга 11Б, бу Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында, Мусин урамы 23Б квартал һәм Авиатөзелеш районы Ленинградский урамы 27, бу бәхетле кибетенең беренче катында әлеге Кукмара кибетләре. Киләсез дә җаныгыз теләгән табалар, кастрюльләрне, кибет савыт сабаларны җыеп кайтып китәсез менә шу. Син кайтырда торасың Казанда? Мин үзәктә булгач, Камал театры артында мин. Әйе, сиңа кварталда якын инде. Сиңа Мусин урамы да якын. Дөресрәге менә әйе. Китереп бирү каралмаган малар. Китереп биреп каралган. Бар. Алай булса йөрүсе дә юк дус. Йөрүсе дә юк. Мин. Яра. Рафис. Менә бу суган. Син бик каратыгы, бик оста мотор гына турап куйдың. Син хумен үзең ашарга пешерә беләсеңме? Син ул эшкә хирысмы? Карайлы, менә бер көн әле. Син турыда менә белмим әле бер нәрсә. Мин син беләм, блогер икәнеңне. Атаказ икәнеңне дигән. Әйе, атаказ икәнеңне беләм теге. Син беренче чыкты бит видеоң җылап. Уф, аптыраттан инде җылап торган атаказ. Я, син күп сораганнардыр инде, әйме? Ул видео турында. Туйдырдылар инде. 70 чисты дигән калды. Кашан соң тапкыр җыладың? Койшан, исен бер көн авылында, исен шөкер. Авылда. Син күңел шундай авылында димән. Минем күңел нишкәме? Ой, ансы менә күңел нишкәлек ансы безнең әтидән. Шундый җылап җибәрәсең. Әти шундый иде безнең. Мәл хумурны җмактырсын. Мин дә шундый, менә сеңелләр дә шундый. Сез гаиләдән 3 кеше менә. Өчәбез. Син һәм ике сеңелең. Ике сеңелем бар. Рәмзия белән Ризилә. Ризилә. Әйе, Рәмзия Ризилә бездән. Ага. Так, яхшы. Салдым. Молодец. Артын кусалмадым. Аямда озат син аны. Әйе, менә шулай тигәле. Син пешерә беләсеңме ди? Мин пешерә беләм, әле мин бер көнне үземнең социаль челтәрдә дә сыгып биргәндә нитеп куйдым. Багаш кашык бирсәң, мин булгата торам, яме? Бирәм. Мин 10 яшеннән бирле менә бу ветни мәңгелек уд янында басып торам достым. 10 яшендә пешерә башлаганым, шуннан бирле пешерәм инде мин. Син идәдә пешердең димәк. Идәдә, чөнки әниләр аны гел Эштә? Ой, бу логотипом дәл. Ни? Ага. Менә аларны әнинең сагат 10-да 11-дә кайткан, каян китеп торасың инде малай? Ну, ашсы килә бит. Ашсы килә, әле минем Ике сеңлең бар. Аны ул вакытта мин пешерә башлаганда бер сыйык иде әле. Ха. Тегесе генә бар иде. Зур катым. Менә шулай пешерергә туры килде инде, басып нитеп. Янәсен шулай үзлегенә бер кем дә иретмәде. Ушап китте. Ушап китте. Әни дә менә булай пешер, тигеләй пешер дип юк. Үзем өйрәнеп менә шулай пешер. Аннан соң мәктәпне бетергәч армиягә киткәч, армиядә мин инде ашханәдә эшләдем. Шулаймы? Әйе. Кайда инде сен частьта, кайсы шәһәрдә инде войскада служить иттең? Менә шонмасың дускаем. Стройбат. Стройбатта булганда аш бүлмәсендә эшләү
Чынында бик отышлы инде ул. Yok elbette. Yartı yıl şeyden ondan sonra bitti. Кирәк күтәрәсең юк. Yok, anda bizde kürek değil, anda bizde neydi mesela? Dersin, kıжıyı, жыбıyı, mene tege. Panel yırtlar tüzü turgan neydi? Birazdan kısın da haki şirin salabız ya mı? Яра, яра. Şulay. Demek, anda da ondan koytkач нәрсә булды инде ya. Mene pişirdi. Armiyada pişirdim bitinde biraz. Anlarsın koytkач нәрсә olsun. Onlar okura kirdim indim hiç şallığa. Gittim. Bırakma idetlerdim da gittim egzaminer birige. Нинди уку йортында? Kimlikte okudum. Biz kirgende, biz barıp kirgende yor şallı pedagogya külliyeti deydi. Yok, külliyeti. Yok, külliyet. Siz institutdan butaysınız. Zaptaga. Bu yanı şehirde, Novogorод'da pedagogya külliyet deyip atalaydı. O elde şu atala. Okutuşu bular. Şuna külliyete kirdik. Hem şunda kirdik de Tatar dili hem edebiyat okutuşuna kirdim indemin. Filologiya fakültesinden. Biz yartı yıl okugaç bizge ne dediler? Mene bu bizning filologiya fakülteti, tag'in bir necha fakültetler isimler aytib turmayman endi. Biz şul bazada Qozon Davlat Pedagogika Universitetining filiali ochildi. Biz avtomat ravishda Kollejdan kollejga kirgan edik de biz avtomat ravishda universitetga ko'chdik. Shunga ko'ra endi biz bo'lganda bu. Mene biz tugel nechigali tugallanmagan yuqori bilim bilaman nechigali yaponchanda nechi yuqori tugallamagan yuqori bilim. Shu aylikka kirgan ekda biz yuqori bilim olib chiqdik. Yuqori bilim olib chiqdik. E'lon shunisi narsasi qiymatli. Keşke 5 yıl alıp yukarı bilimde. Biz 4 yıl aldık. Çünkü biz eksperimental ne bilesik mi? O yılda 90'lı yıllarda Tatar tili köterilişi, mene şu şeyde okutuşlar jetmey, kara bir tam şagalayım eli. Okutuşlar jetmey, bizni tez-tezgine eksperimentine berip çıkardılar da, davay okutasız deyip. Ya okuttun mu sen? 4. kursta biz abit kaçaklı, tişke şaklı, saat 2'ye kaçaklı okuyorduk. 2'den sonra 2. sminke mekteplerine giteydik biz, bütünübüz. Okuturga. Xizmat haqı da bereler idi. Xizmat haqı biz polniy to'la stavka bilan ishladik. To'la o'qituvchi stavkasi bilan. Men 1 yil ishladim da aytam yara rahmat shunga ben rahmat sog' bo'ligiz bu meniki tugul ekan dedim de aytam g'oyib etmang endi davlat dedim. Bütün yerlerde senga foyda keltiraman deb men shu o'qituvchi ishini ishlamadim men bütün. Yo'q meniki tugul do'stim. Mening hali stajim ko'proq ekan senga qaraganda. Sen de o'qituvchimi? Endi. Muzika fakülteti. Sen mektepte 3 yıl. Men Qozonda 1 yil o'qitdim, ondan so'ng student vaqtida sen aytmishligingda. Onda mening kulliyat bor edi endi. Kulliyat tamomlagan men Orshada. Ondan so'ng endi Asinovda Yashil O'zan rayon. Bilamiyorum. Onda diplom bor degan. 2 yil ishladim. Bizga da ol ish kursini bitirgach bizga kulliyatning diplomini berdilar. Biz 2 diplomlu ansı da var. Mene. Kulliyatning da diplomu. Sen bigrak mushni bo'lgan bu. Silerge de yok mala, silerge de yok. Silerge de yok. O'zim da g'ajatladim. Tak, shuni atsin yarar o'qib o'tirding. Bitirdik. O'qituvni tosh. Yo'q, maktabdan ketdi. Maktab endi meniki tugul. Kishirni solib kelgan. Kishirni. Hozir. Maktabdan ketdim de onları qo'ydim o'zimizga ovulga. Ondan ishlading? Onda nega o'rnashdim? O'zimizning Batırda rayonda ne var idi? Mana shu qalamash. Klub. Yok, indi klubindeyiz, estağfurullah. Girengen artist halka gelip klubda da şalayvala girildi. Yok, rayon gazetesine var idi. Tak, şulay ayttirib sen rayon gazetesine ishga kirding. Kim bularga jurnalist? Yok, jurnalist tugul. O bit bizning rayon. Yok, rayon gazetesinin isi çıkar, bizning Çuvaş tilinde çıkar. Hem şunun dublyajı Tatar tiline. Var ya dublyajı. Elde var o. Kimsin turadi mı? Turagan. Birsimsin zaten. Tatar tiline tercüme etip, men şu tercüme bölüğünden redaktör bulup iş kaldılar beni. Sen Çuvaş tilinde bilesin. Çuvaş tilinden Tatar tiline tercüme eteydik. Sen Çuvaş tilini bilesin demek. Çuvaşla kalacak bu. He? Çuvaşla kalacak bu. Eber bitinde Çuvaş. Yok, silahlı bir annesi Çuvaş. Ne Çuvaşla kalacak bu sanım be etmene. Kalacak bu. İtledireyim bana Çuvaşla kalacağını. Hep Çuvaşla bir samba halbuki mene salat pişirip bir soğan kişir. Soğan kişir. Çuvaşla da tutarla da. Saat indi. Sahat. Ha? Sahat. Çuvaşla da tutarla da kişir, soğan, ulma ne berenge. Mene şu Çuvaşla. Söyleşeyi deginde şu Çuvaş dilinde. Mene şunda işledim mi? Anda bir kütmede işlegeç. Oy. Kampay bireli birazdan gitmeyeyim onda. Mene ütresin de mene elde kildi may bireli, malı bireli. Men kelgen seni işledik sınsı. Mana sen pişirgan yeyishing. Hani olasın ikti kılasın. Kirayli. Başta uşaq kurama. Tamam, şirin şu vakti kızım. Onlar seni koyup liteler eli.
Dürüst pişirmedin deyip. Ders pişirmeyen deyip, mene aytem deyip. Yara çuvaşta sileşmeyin adam bitin. Yara. Tamaşaçılar, karavuşlar Demek anlamıyor. sen rahatlar 100% sileş alasın. Yok 100% deyip indi sileş alayım elbette anlayayım nitem. Allah'a şükür bir zamanda el Türkçe'de sileşeyim de kanıtılgan praktika bulmağış. Ana nişeptir mine şuvaşlar imi, men birsinde qadir bardık. Bir forumga Türkler de var yandan, şuvaştan da var idi. Hem şular, şuvaşlar rahatlanıp Türkçe sileşler. Bizge big jingle diýenlerge anadı. No şuvaş bitinde şuluk Türkitel bitinde dostum. Bilen. Ana ile ki bütün tilge kirteler idi de. Tak, sen tamam tapta gerek. Masa itti de ne yaşış ne yemişler var sonra. Şuna göre tiller biliyor aybet. Men koyağına işlemedim diye bütün silemegin de dostum. Şundan yara. Tağın şundan. Eğer kilip jittik, senin mana bu tagi videoňa. Mene şundan siler. Şundan bir sile bildik. Anlaşaklı bulğanam da bir Ança bulğan kerek tuğul. Bir kat uzak. Kişi tıkla bitirel bastan. Aha. Mana şu video çırdım da senin ikinci günü özünden Roşeder знаменит ekenini bilip uyandın. Yo. Şu videodansın. Yo. Yalgışasın dost. O video bütünley ne mesela знаменитий bulur için çürülmegen idi bitin. Yo bile. Yok ikinci günlük tügel. Yartı yıldansın. Bu bit aprelda idi. Menim indi şunday bütün dünyaga yatka kalganım menim üzüme avgust başındagana мәгълүм buldu. Şuna şaltırdı ettiler. Nese buldu koy yatasın diye. Koya da diyorsun ya, koyan çırdı. İdi, Bakşa'da, Mesköy'de bit, idi, neydi, Mosköy'de turayım bit bu vakitte. Bakşa'ga шығып almağaç tibinde rahatlanıp sileşip oturam, kızlar böyle жылап. Ana tutkanada jibergenler. Bunda en iyi şaltırda singiller, tuğanlar, neyse buldu, koya gitip attılar. Nimeliler, tege mi, bu mu? Yerden kirek mi? Meytem neyse bulgan, meytem, men ide bitmeytem. Neydi yerden, neyse deyip. Demek Sinan'a jiberdin tuğanlarına. Tuğanlara jibermedim, tuğanlarıma internet getirgen alarga. Men bir tane WhatsApp'ta одногруппник kızlarga, birge okuyan kızlarga jibergen. Mene şöyle demet indi. Şuna jibergen, men sizi sağındım deyip. O vakti elanda meni birini şilterlerde bir nersede yok men de ata kazlar tügül idim adam. Şuna ittirip bu koyalım, eğlenip yürü WhatsApp'lar elnesler aşağı barıp jitken bizden en iyiye de barıp jitken hatta. Deyim de şoltata nerse boldu, tigilemelde bileme, yerden bitirgeme, koyarsın, kilip alırgama. Tutkunda tutalar mı? Meydem aptal bitim, meydem ide oturan meydem neden шығып meydemsiz şoltatasın diyor. Mene bit şolay bulgan tigile işin жылanda koyar. Tağım meydem ol bitin. April ayındaydı bitin dedi meydem. Mene şolay. Bir yatka kaldı men şöyle жылап. Ondan sonra meydem sosyal şirketlerde de mene şöyle blogger bulup gitti meydem. Degende mınday nilere kirip. Anlaşıldı. Şunay. Hazırlıkında nişiysin sen Mera? Hazırlıkında. Hazırlıkında sen Kozanda yaşaysın bilen. Men Kozanda 20 yılında men keldim Kozanga. Men bitini sine bugün tikme. 3 yıl bulayın de. 3 yıl. 20 yıl bulaşay. Men sine bugün tikmegine bitini şamayla alıp kelmedim. Men özüm nede Üzekte Apanay medresesinde men 3 yıldan beri Apanay medresesinin aşxanasında işleyim. Şunu. Sen pişikçi. Men pişirem anda iyi. Sen birisinin neti öldürüyün. Bir üzüm gine. Men bir üzüm. Mene mınday günlerde men bir üzüm. Hazır mene Ramazan ayında men ayın yardımcılar elbette kileşekler, volontörler dige. Üzleri tilep. Sen şef повар, sen главный. Mühim iş anda. Men поварда, уборщикта, грузчикта, men administratorda men bitinesi. Şuna göre bütün Apanay medresesinde. Medresesinde. Rabis atakasını görsəgəz gajaplanmaz, değil mi? Gajaplanırlar mı? Koşaklar da. Refsi siz bunda okusmalar. Yok metem ben aşağı. Men metem aşağılarına kirgen idim metem gördüm. Aniga. Onları aşağıtam degez gajaplanırlar. Okuysın mısın? Yok. Yok. Koңul әлеген çek. Yok. Koңul halat әлеген. Ilgirmedi. Yok, ilgirmegen. Anlarsın, ministerstvo iden juşu hatınlar bit birisi de minister tügül. Şuna köpek medresede işlege şeymende namazı kırga dinlegen. Benim halatim şundayım. Yarar. Bu her kimning şahsi işi men bilasam. Buldim. Jamoat, ederiz bu işimiz. Hozir bizning narsa şeysi qoldi. Biz qolamiz talinka, shulay bit. Bizim uyda pishib chiqdi. Yo, buldi hamda. Köke pişti mi ki? Pishdi. Barmağını taqib qarayli. Pishdi, taqib qarayli. Точно mı? Точно. Yara. Tovuq pishdi. Talinka kerak. Talinka kerak. Talinkaga qatlam solabizda. Hem mayonezlar. Ben mayonezin motor deyip indi. Neydi talinka alayım ki? To'xta, xatoban missiya. Şöyle. To'xta, sen. Üzündə tugul bit. İngilizde bit. Atlab gitmesin. Yaş bara bitmeli. Yaş bara. Demek, birinci qatlam tovuq, onun üstünde yumurta,
Alma bilen. Mayonez. Almaz kivi. Üstüne Alma bize, kivi. ben bizekli bizim de maturguna. Buldu. Yara. Akazı garip ama karagı değil mi? Dostlar, TMTV telekanalında Temli Kurash topşırı devam edelim. Bizde konakta bugün ot kazangan Rafis Atakas. Ne Ot kazangan bloger deb aytamiz. Yo'q, shulay deb aytasiz kelar. Şurayı bir Tanılgan yarar, tanılgan bloger bo'lsin. Demak, Apanay madrasasida sen ishlaysan. Eye. Tabii, onda funksiyalaring ko'p ekan sening. Kübe mine Allah aytayım et Allah'a şükür hazır iftar jite en Ramazan jite en iftar vakti en ağır vakitleri şol en rahatı da hem en ağır. Savaplı da yine işe Savaplı böyle da yok, sen mine- aslında ko'p kişi aşatır. Ansa elbette ti en ağırı da irten tırıp tünge şaklı mine şunday. Günü boyu ayağı üstünde hem Aniga kuni bu yanda, anda betinde azirlar kerak kishkagina. kişkegine Sen hazır. irten azirlading. Irten bin saat 6'da aşkana kirip basıp min tutuna çünkü Qaysi bir kunda biz 200 kişi aşatabız. 100 kişi, 150 kişi, 160 kişi. Diye kirip 10 kişi aşasa elbette yani 2 saatte de hesap koyalım. Aslında apışıkşıga sen öyrendingmi tag'in bir qo'y? Yok, bir koyda öğrenmedim. Bu tega belki şoqda ishlagan, armiyadagilar bilan. Nechik siyladim, mene şulay. Anlasın bir seni o'qituvchi bo'lib ishlagansan, redaksiyada ishlagansan. Anlarsın yani üniversitede işledim hali. Anlarsın bir neçe yıl mı kafada bizning yaklarda administrator bo'lib ishladim. Moskvada da borib chiqding sen. Moskvada Ondan necha yil yashading sen? Moskvada 10 yılga yaqin yaşadım. Onda pishikchilikda bir neydi qog'ilishim bo'lmadi bir koyda. Ondan narsa ishlading, yarim siz Saroyga. Yarı Moskvada ishlading sen. Yarı en birinchi borgach men neyda ishladim? Temir yo'lda ishladim. Men 4-razredli montyor. Yıl. Anda işlendi anlarsın izdательствоga bir ahiret malı izdательство o'rin berish borasizmi dedi de Roma deb Ruscha indi. Derak ko'ngilsiz yashaymiz ekan biz. Men aytam bir 2 yıl, bir neçe yıl bir o'rinda bo'lgach meni manlar tege bitlana boshladim men dersing Sen aytganda. o'rnashtirib Men kerak. обязательно o'rnashtirib kerak. Endi salat men qarayli salat yasag'ach aytayman. Men bugun oshag'im mena shu senga ozgina bir porsiyaga yasab bersam yaraymi? Yori. Mena ko'p yasam ishag'im. Ko'p yasama. Men o'zim oshamayman. Yarar, biz to'g'on ko'proq kisdik bo'lgan. Yarar Yemaqasini qolsa. ozar pishirgan bizga. Yara men qolganini olib ketirman. Yarar. Paket olib keldingmi? No, yo'q men paketimizda. Mana paket bilan kerak Ne bo'lmadi endi alaysa. Yarar olib ketmam endi. Yarar, eda Sabah soliga. ko'tarib bitirsin. Yo'q, tabak Yo'q, sen soldi mana bunda harakatdan Bulat aytdi, Bulat ders ishlamadi deb. Meni Bulat yolg'iz yo'ldan jibardi deb mana o'zing ko'rsatali. Shuni xatli usta bo'lg'ach, mana eng yaratib pishirib turgan rizqing olaysa, yara sen rizq respublikasida. Eng yaratganim men it pishirayotim. Endi tilasa endi rizq bo'lsa, no it bo'lsin. It bo'lsin. It bo'lsin. Tilasa narsa it bo'lsin. Itlardan sen tovuqni itga sonaysizmi? Yo'q, tovuqni itga sonaman. Tovuq, it sening uchun ot itingda sizda. Albatta, ot iti, albatta Shoshiyada. Ot iti. Ayollar endi ot itini behurmat. Ot it. Mena elimda ishlaganda da yashaganda da ovula qo'ytuvchi mallar o'zimning mening kursimda o'zim bilan birga yashaydi. To'xtal nechsinsan? Qarayli ustag'fir. Git. Uylangan endi komandoytlarga. Mening yanımda ishlamaysan yarar. Mening boshqanada. Ne? Ot iti albatta, ot iti, ot mayi, ot qorini kerak menga mana. Qortasi deysiz, biz qorin deymiz endi. Bizning ovulda. Shularni mana ot, sir iti, soriq iti, qoz iti bular qishlaydi. No tovuq iti men yani itga sonamayman. Qo'shaq mana shu retseptlar qarab turasizda, возьмите мясо deydi. Lash itib tovuq ko'kragiga chiqarsan. Men aytam bu it mendi. Nechikina pishirsin tovuq iti yo'g'oni. Hit nechikina pishir. It tugul o. It tugul ol. Ey, ol testlese batag'iz. Nese ip totarga bilmayman. No it tugul. It ol mening uchun. Yo'q, shunga ruslarda aytadilar, есть мясо deydilar, есть птица deydilar. Вот. Mene dürüst aytgan. Umuman ruslar bilan kelishamiz. O'zim rus arasında yaşayan köleler indi. Mene menga mayonez silayım hozir. Yarar, Sen mayonez açsınmı? No, bugun oshirga to'g'ri keladi. Men ana degustatsiyaga tegishmaydi endi baribir. Yo'q, ana aytasan, men salat mayonez açamayman. Biz ida masalan hozir endi so'nggi vaqtda deb aytaylik, mana so'nggi yillarda biz aytaylik mayonezlar rizqlarini bek ko'p oshamiz. Onsida mayonez rizqlar ko'p oshala, bu yangi yil bayramlarida. Unchik shu oshamaysan endi. No, shu bitin. Shu ras ali degancha oshamaysan endi. Men o'zim mayonez açamayman. No, men aytayman, bizning ipiga yoqib kimdir bor shunda endi. Yo'q, men ani bulay da açamayman. Mayonez Men ani mena bulay da açamayman. No, sen молодец, bishlisan. Ne? Biz aytamiz, bek sirak qo'llanlar biz. Men mayonez mayonezdan endi. Men ani tege simiram da ziyonlidan tugul. Prosta oshamiz. Yaratmayman men ani. Hozir bularga bu narsa ko'kaymi yumurqami nechga aytasiz? Men ikki turda aytaman. Ha, deyman. Shimarda ko'kay deb aytaman, yumurqa deb aytaman. har kunda shimarda bo'ladi. Shimarda? Shimarta. Shimarta. Shuluk bitindi. Ha, tovuq necha bo'ladi? Tovuq. Chippi. No, chippi endi. Yo'q, chippi. Yarar. No, o'shosh bitindi tillar. Yarar, tag'in shunda kirib ketdik destan. Xotin qiz necha bo'ladi? Ne?
Хатын кыз Хираджа. Kim? Хираджа. Hiracı. Да. Ayrat. İbalaca. İblaja. Манын No sen İblaja. Манын херен, манын ибылым деп сөйлелер. Менің олам, менің қызым дейлер енді. Хер қыз деген сөз, ибыл улым деген сөз. Шәкәр деген сөзінде айтырайын, дәнну бик қатты ятқа қалам, анысын айтмайым. Міне, Şuvarşa. шуашша, қыста қайдық десең, сен қоя барасың, Қозанға барам деген шуашша айтсаң, бик қызық болар еді. Yara айтмай, Yok айтмайым де, аны Камераны сөндіргеш кені айтасың. Ешіндіргеш де айтмайым. Ярар, бұлай таған сенің міне, сен филолог та, имашла бейт, шиғырлар язасың мы? Язғалайым. Язғалайсың ма? Жырда язам әлі. Жырларың да бар ма? Кей жазғалайым. Сенің сіңілің енді міне мен білем Рәмзия, баянда ойнап жырлы гармонда. Сен де ойнайсың ма? Yok oynamam. Сіңілік іздегені? Рәмзиедегіне ол. Рәмзиедегені. Әтиден, мені әти екеумізді отыртып, мені шо үйретті. Әлгі де баяғы шол суда езаласың. Шол кей білен үйретті. Мені Рәмзия кіріп кетті. Менің құлаққа бетінде аю жығылған. Ну yığılmağa senin. Мен Дәрежеладың бит. Мені таба білмейм мен аны. Yok. Маза. Biraz vaqt қана керек аңа. Шундақ, дұрыс жейсің. Мені шо айтам деп көрсетмекші болам. Үйреніп қол демекші едім енді. Мұсын точно білмеймін де мен шо әшілер керек деген. Пока мен яш уақытта, тірі уақытта, есен уақытта үйреніп қол Мен демекші. шақты елен қалды. Мен есен шақта. Кем үйретінсілер? Өзім білем деген. Дейін қар ата қаз дейме. Ятқа қалырсың. Ешіткен бар ол сөздерін. Мені шо үйретелер едім олалар. Бей мәрхум шо еді. Бізде де шо еді. Үйретейді. Өзім білем дейбе толым қызым дейді мәрхум әлі. Орны жұмақта болсын. Шеп болғандыр енді. Білмейм. Мен білген енді. Мен әмді азғын айттейін, ғафу етіге жәмәғат. Яра. Мен шой олып Анасын жештіріп кетерсіз әлі. Жуып қалдырамын не. Яра, біз қаршы түгіл. Мен бет енді өзімнің кухняда үйренген, өзімнің ашханада. Шолай айтам. Өзім пішірем, өзім жуам, өзім... Міне, ош күнәсінде ең ауыры нәрсе? Неде? Шықшылғарақ. Ең ауыры ма? Ең ялықтырғаны. Ең ялықтырған, мен шол мәжілістен соң шоланы жию. Тарту, жуу. Мен шоны яратмайм енді. Волонтерлар бар дейсің бе? Yok, no kendi evinde volantör kelmebindi men abolatınım. İftar vaktinde kileler indalar. Mene bütün vakitte jim vaktinde her jim vada bitne biz şey işiremiz mahalle halkına. Alardan sonra 20. Senin ayırım hizmet hakkın var indi anda. Mene buna kelgende hizmet hakkı aldığı nerse yok. Tege resmi rəvişdə mənə bir kimdə xidmət haqqı töləmir. Mənim köbüsü Allah rizalıq üçün benim köngülümdən tege. Toqta. Şunun üçün mən zakat. Seni izin akşağa yaşlarga tiyişmeydi mi? Biz akşam mənə kire. No tege. Akşam var mıyım? No bu indi. Özləri jedəkçilər indi nəsədir birələr. Onlar da biri bütün yerden de kire tege. Benim akşam var. Bu tege. Yara men tege. Buğaş bege ben. Akşam bu saatdege akşa sırap gelmeysin şunsa ya. Meni indi apana metasında tülevsüzgün işletip tege eksploatör TV atalar degen söz tügül. Yok. Niteler. Onsuna Allah'a şükür. Allah razı olsun barsından. Buldu. Hem indi bizim sıngıştırık kaldı. Sıngıştırık mine bu nelerden almak hem kivi ben bizep jiberimiz deyim. Men özüm Almanı Türkiye'den çıkarırdım. Yarar çıkar. Men mit karşı tügül ana. Yok men kengişleşen bit. Üstüne mi? Üstüne de hem anlar istemelerimde hiseklep neler koyardım. Ha kivi bilen motoruna üstüne koyas bizeysin indi. Aha. Men özüm motor aşarga yaratam. Mene bigirek de yaratmayım. Kaplep salıp birgenini gülmen niktir yaratmayım. Temsiz bulsa da motor bulsun o. Yarar. Tıkmaş basıp giysəsin mi? Oo. Şimdi tıkmaş giysəsin mi şimdi? Giysem. Ha? Giysem. Tıkmaş giysem. Yok kamar riziklarına bir Kamar yaratın yok. Kamar rizik. Tıkmaş bütün kamar rizikine kirne bitin. Tege kamar riziki degende indi men. Ay belişler anladın mı? Belişler. Nişe gelir. Kamar riziki degende mene tort, pirojni mene şunda. Beliş salam kamar yasayım. Kalganların tege bütün neyle işlikli belişler kişe belişken idi kıstati. Kimdere de işittim. İyi bilem. Bütün işlikli belişler yasarga yaratmayayım. Mene it belişi, ne beliş şunlarını işlerge yaratam. Yarar. Kamar riziki şul tıkmaş giysem. Jeyip birseler. Jeymesin jeyip birseler. Bir tonnu da giysalam. Qara, sen mene bu Aşsu ülkəsində neçə il xidmət etgəş, işləgəş, sosial şilterlərdə biz isimlərini atap durmayız indi. Hangiləri indi? Rubrika alıb barasınmı sen yox mu nəsədir? Aşsuğa bəyli. Abbaram, no üzümdən səhifimdə tügül, bütün səhifədə ismini etməyim idi benim. Anda benim aşırğa pişti degen rubrika çığa. Şol ayına 3-4 Rizq pişirib qoyasan. Əyi.
Болды. Ярар, сенің рубрикадан көшеміз екінші рубрикаға Жилек апа қошытқанова кеңешлеріне, анасын қабаттан шырашырыз. Біздің енді мұнда іш бітті дерді. Hayırlı gündüz kaylarım bepkeylerim. İsenimin yaşap yatasız mı? Жилек апағыздан барығызға да көп сәлем. Бүгін тез рецептлар турында біраз сөйләшіп алырбыз. Була бит ул шундый очраклар. Звонок ишетәсең, ишекне ачасың, анда чакырылмаган. Дөресрәге, бу вакытта көтелмәгән кунаклар. Менә шундый очракта нишләргә? Хәзер барысын да аңлатырмын. Бу сагада көтелмәгән кунаклар пәйда булса, şeyingni qo'yasың да, tilimlab ипи кисеп, üstüne pishgan tovuq eti, pomidor, tuzli qiyar qo'yib, qoti sir uasың да, mikrovolnovkada 1 minut tutib olasың. Менә дигән жылы бутерброд килеп чыга. Гомумән суытқышта сыр булса, әллә нинди ризыклар әзерләп була. Шулай ук тиз генә бәрәңге әрчеп пешерергә куясың да, ул пешкән арада 1-2 төрле салат та ясап була. Тиз ясала торган салатларның рецептлары миллион ул җаныкайларым. Моннан тыш спагетти, лавашыгыз булса, төрле кабымлыклар ясап була. Яки запаста торган яңа елдан калган пилмәннәрне әзерләп, көтелмәгән кунакларны сыйлап җибәрергә була. Иң мөһиме югалып калмаска. Татар халык мәкале «Юк тышрай, токта шәй апайым». Ярар, бүгінге шулар. Сау булыгыз, жанкайларым, бәпкейләрем. Пока-пока. Шулай иттереп, дәвам итәбез тапшырубызны. Безнең бар рубрикабыз. Менә соңгы вакытта бик кызыклы бер уен таптык. Кызыклы фактлар турында. Мин әйтәм, мәсәлән, мин нәрсәдер эшләгәнем юк дип әйтәм. Син әгәр шулай эшләгәнең юк икән ул әйберне, син фишка алмыйсың. Әгәр дә ул әйберне мин эшләгәнем юк, синең эшләгәнең бар. Монда инде синең гаделлеккә, минем гаделлеккә барысы да бәйле. Син бер фишка аласың. Ахырдан кемнең фишкалары күбрәк җыела, шул җиңелде кебек имеш. Яме? Шаклы рәвештә инде. Җиңелүче түгел, җиңелүче. Җиңелүче була. Күп фишкалар җыйса. Җыймаска кирәк. Мәсәлән, башлыкмы? Әйдә. Мәсәлән, башлык әйдә. Минем бер кайчан да Мәскәүдә какой анда 5 ел яисә 10 ел димәр син? 10 елга якын. Әйе. Бер айдан артык та яшәгәнем юк. Минеке бар. Ал бер фишка. Махсус уйлап чыгардың син. Әйе, әлбәттә. Минем бер кайчангында иләнгәнем юк. Карале син, карале. Так. Минем бер кайчан да 200 кешегә өстәл әзерләгәнем юк. Үзем теге баш менә шеф-повар буларак дип әйтегән анда. Ал. Әйдә. Әйтеп тормыйча гына ал дисең инде бит. Ал, беләм син. Әйе. Минем балаларым юк, бер кайчанда булмады. Точнымы? Бәлкем бардыр куядыр. Килмәделәрме әле? Килмәделәр. Әлегә юк. Ал. Рәхим итегез. Ярар, 2-ге 2. Минем армияда хезмәт иткәнем юк. Тара-та-та. Монда белән синергәме юкмы бу фактка? Белмәссең дә. Чөнки мин авыл җирендә мәктәптә укыдым. Ярар, шулай булсын диген. Минем бер кайчанда су астында үбешкәнем юк. Минеке дә юк. Бу чирактан сте алабызмы юкмы? Юк, бәлкем дә алмыйм. Менә, синең чирак? Су астында. Так. Шәдергә икән, а? Дирек факт табыр икән. Минем бер кайчанда белмим, күз белән, зрение белән бәйле күзлек киеп йөргәнем юк теге менә. Близорукость, дальнозоркость дип әйтик. Минеке дә. Димәк, минем единица менә. Минеке дә юк. Нәрсә бу синең? Бу просто антураж. Күреп торам сине. Минем бер кайчанда Минус икәнен күреп торам мин сине. Минем бер кайчанда телевидениедә тапшыра алып барганым юк. Юкмы ни? Юк. Кайда алып барасың? Бөтен урында занимать итеп Әйдә, бетерделәр. тапшыру булды уйны тегәллек әле 2-4 булды. Әйдә, яра мин җиңелүче булыйм инде. Бер тапкыр җиңим инде бу. Әйдә, молодец, сиңа. Тута. Ярдәм ит. Ярар. Юк, булды, җитте. Тута. Юк, мин улы кеше. Тута там бер әйтим инде. Алла астагфир. Минем бер кашанда кулыма менә шуның хәтле хиберләр асып җиргәнем юк. Браслетлар бер. Алла, каян таптың син буларны? Кит.
Мен менә бөтен кыйммәтле әйбер минем кулымда, менә шул, менә көмеш. Менә кыйммәтлесе монда аны. Эй! Я моны салып торам, менә. Yo, men bit bularni bit yaratам dostum. Әле бу Син теге нике ашлама, конечно, Неге эме, ата ашам- кыз дигәч. Yo. Барып кел танысы, сайыскан. Ансы бар да менә кышлар. Әле бу Монтадиберләр, азгына ялтыраклар. күләме әле бу. Ә? Азгына күләме. Ярар, булды. әйдә, ашыйм. Рубрикабыз төгәлләнде. Әйе. Шартлы рәвештә мин беренче тапкыр җиңдем бу рубрикада. Моңарчы гел мине җиңәләр иде. Бу чынлыкта мин сиңа үзем белмичә дөрес ярдәм иткән кебек булып чыга, кебек дип уйлыйм инде мин моны миңа калса. Менә кара, менә мондай салат килеп чыгара тиеш булган. Якын бит инде. Якын. Моны тамашачылар күрәме моны? Күрәчәкләр әйе, хәзер пәйда булачак. Ярар. Кара, якын бит инде. Ну шундыйрак инде менә янә Шундыйрак бит инде. Моның өстендә. Ну, инде Монда безнең- синең йомырка, менә тавык күкәй дигән син ул азрак булды сиңа менә. Белмим, миңа калса монда күбрәк кирәк булгандыр. Ну монда Шулай бит, җитмәде ул. Әйе, тагын бер ике күкәй булган булса, Тагын бер ике булса әле. бөтенләй Менә була шулай бигәс. Тавык салганнар шулай бит инде. Монда Әйе. монда йөгәннәр инде кивины да салганнар, алманы да. Өстеннән моның һәрберсенә шулай ук майонез белән сулаганнар. Әйе, монда инде Өстендә йомырка инде. Сарысын куйган. Һәм шулай ук бизәгәннәр Әйе. киви белән. Менә ансы өчен малайс. Ну, уйлап тордым да мин. Ну салат бар, бер салат булды бит инде. А? Бәлеш булмады бит, салат булды. Әйе, бит. салат булды, дөрес. Әйе. Якынча бер 80% син барыбер якын килдең дип саныйм инде мин. Безнең тапшырыгыбызның генераль партнеры Кукмара металл салат саба заводы. Менә Кукмара табалары, җәмәгать сез инде беләсез, һәр барчагызда таныш, һәркемнең өендә бар ул табалар, кастрюльләр, менә казаннар әйткәнемчә төрле диаметрда, төрле литражда, төрле катламлы дип әйтик, менә монда антипригарный, бар нержавейка, аларның алюмин бар, бәлеш саласыңмы, пирог саласыңмы, нәрсә саласың, печенье ясыйсыңмы, кексме, менә һәр төрле савытлар бар. Мин ул кибеткә керергә яратам менә. Мин анда рәхәт белмичәптер. Чөнки анда шампурлар да бар, теге шашлык пешерү өчен, мангалларда. Балыкларны теге ысыйлар бит әле, менә ит дигәч, әйе. Ысыйлар теге балыкларны әйберләрне. Менә аның эчендә бөтен нәрсә дә бар. Аларның кибетләрендә бар интернет кибет игезгә китереп бирәчәкләр. Интернет кибеттән заказ ясасагыз, яисә бар үзләренең фирманың кибетләре Кукмарада, Казанда 4 адрес буенча Павлюхина урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б, бу Горки паркында, Сәүдә үзәге аның беренче катында, Мусина урамы 23Б, һәм инде Авиатөзелеш районында Ленинградск урамы 27 адресы буенча урнашкан. Бәхетле кибетенең, менә, бәхетле кибетендә беренче катта дип әйтик. Менә шул Кукмара табалары һәм бу Кукмара табасын инде бүген рәхәтләнеп безгә килгән, катнашкан һәм 80% бирим белән биримне дөресрәк башкарып чыккан Рафи Садакызга тапшырабыз. Чын күңелдән. Менә, яме. Белмим, әниеңә алып кайтып тапшырасыңмы, үзеңә калдырасыңмы, Рәмзия сеңлеңәме, Ризиләгәме, ансын үзең карарсың. Яме, әниеңә кайтып тапшырсаң да мин бер дә каршы түгел, мин сөенер идем генә. Менә. Мин кухняда- Булат Байрамовтан дип. Ну кухняда сиңа кирәк, синең байда күптер инде ул. О, күп. Синдә күп бит инде. Зурлар әле ул Ну, миңа. монсы иеңдә булырга тиеш. Монсы шахсан үзем өчен генә. Әйе, так, бир әле. Бер сәнечкә алып регистрация Әйе. сап карыйк әле. Бу шахсан. Башкарлык булган микән? Әйе, шахсан бу үзем өчен генә. Яра, үзеңә калдыр, әйе. Менә безнең тәмле кереш. Ничек булган? Гомеремдә беренче мәртәбә ясадым. Монда салатны. Әйе. Син мотор бизәп куйган. Мин менә әйтәм бит, мин азыкны бизә башарга яратам. мотор булырга тиеш. Матур булырга тиеш. Менә салтларда лаш иттереп булайтырып. Юк, мин әзердән аш биргәндә нәрсәдер кырына, хәтта петрушка яфрагы булса да куеп менә бизә башарга яратам. Ансы өчен рәхмәт. Чынлап бик тәмле, бик туклыклы. Ләкин майонезлы инде, но рецепты шундый. Мин аны салатларны әллә нигә бер ашыйм. Мин дә шулай. Әйе. Айга бер дип әйтик монда. Күп дигәндә инде. Ну, Мәҗлесләрдә, әйе, мәҗлесләрдә менә дигән стель бизәп торырга. Бик җиңел, бик тиз, гади әзерләнә торган. Шуңа күрә сез дә язып алыгыз, яме. Рафи, сиңа бик зур рәхмәт, тапшырыбыз инде якын якынлашты. Без сине котлыйбыз. Менә, сиңа да килергә насип булды безнең тапшырыбызга. ТМТВ телеканалында менә хәзер инде тапшыруда да булдым. Хәзер булмадымы бит алмыйсың. Тагын бер уен уйнасак булмады дип әйтәм мин дә хәзер. Сиңа уңышлар эшеңдә, тормышыңда, бу социаль челтәрләрдә, яме. Кызыклы видеолар көтеп калабыз сине. Рәхмәт. Теләкләрең булса, безнең телевизион тамашачыларыбызга дә рәхим ит. Хөрмәтле дуслар, беренчедән сиңа рәхмәт, дустым. Менә шундый матур эш ашкан өчен. Икенчедән хөрмәтле тамашачылар, һәр вакытта саулык булсын, саулык белән яшәргә гомер булсын. Шул гына. Минем бүтән теләгем юк. Гомер бирсәң саулык бир, саулык белән гомер бир. Шул гына.
Ya dostlar, һәм инде ризыктан Аллаһ Тәгалә айырмасын һәр барчабызны да. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле керәшне һәр атна сайын ТМТV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын.